Wira wa kugeria kuhata mai ma giko na ndoro kuma nyũmba-inĩ niguo aikari a nyũmba 22 cia gũikarwo nĩ mũingĩ itũũra-inĩ rĩa Kiwanja Ndege kaunti-inĩ ya Isiolo matigĩirwo. Nĩ thĩna aikari maugĩte ũcũngĩrĩirwo nĩ mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura kaunti-inĩ ĩrĩa marigainie ya Meru, ĩndĩ kumana na thĩna wa mĩtaro ya gũte mai ma gĩko, kĩguũ kĩa mbura ĩyo gĩkoretwo gĩkĩrora mĩciĩ-inĩ yao, kuona kaunti ya Meru ĩrĩ mwena wa rũgongo nao marĩ mwena wa Kianda. Jana kulinyesha mvua kubwa sana ambayo imetuadhiri katika kijiji cha Kiwanja Ndege. Ploti ambazo ni ploti 22 zile zimeadhirika kabisa, na wale wengine wako chini yetu na hata majirani wale wako upande, kwa sababu maji yale yalitoka pande ya Meru yalikuja kwa wingi. Wakati ambapo watu walikuja kutengeneza hizi barabara kutoka 2018, walitoa zile karabati zilikuwa nzuri na wakaweka zile ambazo hazikuwa hawakuweza kutekeleza venye zilikuwa vizuri, na yale maji yametoka sehemu za Meru yameweza kuaffect boma zetu, yameharibu barabara, watu zimeingilia maji watapata mahali kulala. Kuringana na aikari a thĩna ũyũ thararĩtie mĩtũrĩre yao na njĩra nene, kuona ona matirĩ na gwa gũkoma, na rĩu matigĩtwo na gĩbarũa gĩa kũmithia indo ciao ciothe, kũrĩa ona ciana ciao itanahota gũthiĩ thukuru nĩ ũndũ wa indo kũheha. Uniform ziko ni matope tupu. Sasa tunaomba tu wale wanahusika wakuja watusaidie na watuangalie, kwa sababu sisi hata kulala tulilala na njaa. Hata ukienda unga ile tulikuwa tumeweka stoko yenyewe ilienda na maji. Nyumba zote zimejaa maji, usiku hatujalala. Tumelala kutoa maji kwa nyumba, na hata saa hizi mkienda mtaona matope yako ndani. Maugĩte thĩna ũyũ ũreyumĩria nĩ gũkorwo ũrĩa waheirwo kandarathi ya waki wa barabara mwena ũcio ndathondekire mĩtaro ya gũte mai ma gĩko na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na rĩu marenda thirikari ĩmateithĩrĩrie nĩguo mathondekerwo mĩtaro ĩyo, kuona mbura no ĩrathiĩ na mbere kura. Ningeomba kwa engineer akuja angalie hii barabara ya drainage ya maji, akuja hata na tractor atengeneze ndio maji isiingie kwa watu tena. Our MCA ambaye tulipigia kura akuja atuongei kwa sababu ya siasa, tunaongea ukweli. Mwananchi akona haki ya kutendewa haki, akona haki ya kutengenezewa mambo yake. Kwa hivyo tunaomba drainage ikuje itengenezwe. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.